今キャプテンのロジャースのもとに優勝トロフィーが渡されました。Koe nei te wā. E moe moe a e ngā tīma Whutupōro Taitama. Kia toi tū, hei toa whakaihu aka o te whakataitai Whutupōro kura tuarua o te ao o Sanix. I just want to express my gratitude to all our whānau, our sponsors, especially the ones back home that couldn't make it over to Japan. You are why, and we give full thanks to you. Ka kawea e te tīma nei I te taonga o te ao, mai I hapani ki te kāinga. It was a good feeling. All our whānau were waiting for us, and obviously this big ceremony here today, we're really grateful. Te kaumā whitu tau te pakekea te aniki Rogers o Ngāti Whakau e, koe nei tana tau whakamutunga ki raukura me te ārahi I te tīma nei. さあ今度は一転してロトルアのアタック持ち出してどうでしょうか。置いたか置きました。キャプテン。I think leading up to the games was quite hard, adapting to the new style of rugby Japanese played. We played 3 games against the top teams over there, and it was real hard, but it was also good. You know, taking a step backwards, having a good look at ourselves in the mirror and thinking where we are as a team, knowing that we could do better, knowing that, you know, refining those little details, and yeah, just ultimately putting a good performance out. 打ち返しだ。手あり系ロジャース。I think for us it was a culmination of a lot of hard work that's gone on over the last 6 months. We're still in our pre-season, our normal season hasn't started here yet, but just to see the development of our boys up against opposition that we normally wouldn't play, seeing different styles and different pitches of rugby, I think in terms of that rugby growth mindset, we're in a great place here at Rotorua Boys. E tino hari koana tēnei ōpango omua kua kapo anō tana kura I te taitara o te ao, hei tāpiri ki te taitara o Aotearoa mō ngā tau erua karapipiti. No, it's actually the 3rd time, but it's the first time that a school has held the Maiska, the national title and the World Sanix title. So I think the achievement that these boys have achieved over the last couple of weeks has been monumental. And again, it just comes back to a testament of all the hard work that they've been willing to put in. Mea nui rau atu. E he ua te huarahi ki te tuatahi ki te top 4 nationals, and ki te eke ki tērā taumata ka haere koe ki Sanix, and I tēnei tau ngā tīma hapani e tino pai reira he kua piki te taumata o ngā kēmu ki reira tino pai, tino ua. E tokorua ngā tīma o Aotearoa I tai atu ki tēnei whakataitai Whutupōro o te ao o Sanix. Koe nei ko te tainga tua whā o raukura, koe nei hoki tō rātau toanga tuatoru. Pai te wairua I te hokinga mai, te mea nui, te kaua mai I tērā taitara ki te kura, mōku ake ko te mea nui, te hoki mai ki te whānau, te whakanui, te whānau I ngā tama, tērā momo auatanga, engari, wairua pai. そしてここでノーサイドのホイッスル。それと同時に歓喜に沸くロトルアボーイズの選手たち。Yeah, it's exciting really. I think just for the focus now for us as a collective and as a team is the next 2 pre-season games, obviously finishing on a high and then obviously playing now probably one of our biggest rivals, Rotorua Boys College over the hill. So just making sure that we're getting those little moments right, those little details, and yeah. Just the way that the boys held themselves. We played against 3 Japanese teams leading into the final. You know, there's different styles, different looks in terms of the way that they play. So the boys had to really adapt. Kei te taumata o te ao, te Whutupōro o raukura, nā e nei tama ka huri te aroaro I nā e nei ki Aotearoa nei ki ngā whakataitai Super 8 me te manako nui. Te kawa pāura, Aukaha.
te reo, te take.